Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Karibu ndani wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo masaa mabeleka ya miloni wa sua masaa mailu ngomanyeje kila cha kiteka onova ile mbetani itu ya ukamba na ndi yonde umundi ni wa kwambililia matukuni 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2023 tunena ni kwesela ile 3 kenda imwe 5 namba yotumani mukuve batendevi na ndene wa mitandao yetu ya mikomo kanilie nengelelia woni wa kuyulwa Mauvoo ngo nengelelia ndene wa Vilingi nito ERASTUS kwa NZOMO na ke Teresia mwende aliola Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tuambe kuona amwe kati wa alatu manengete wito alatu kumbanesie ne bamwe na unenania wa serikali na ule kusiwake wa umundi zama ya kiuvundi iyumelwa munene wa athukumi masako kwenda ateti manenge gavana wa Vinya mwanya athukome musi umwe kavingoni ya tamasako kuvituka na iulu wa utavi wa kithangathi na mangoini mumatumika ukuini mukonga mwingi malelo mathukite mayesela ngali Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie na tuyambia livoti ni ila tumenengete witoni kana zama ya vomwe ya unenania wa bomas wa ulei na serikali kwi umundi ni ya dhocha sikaloni siake timu ya kiuvundi ya amemba nyanya anakuma kelangaleko anene matimu ii ndeni wa unenania Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ndongo ya chama cha Wiper na ndongo ya ala ingi bungeni nene Kimani Eshungwa ni maweta timu ii siya kiuvundi ni sio sialania mesani metalatala ya unenania mutheu na wati meya oundu umwe na kukwatiania yulu wa sindu sia vata ila sele kunena ni wa ndeni wa siekalo ii sia bomas otondo ben mwaka ukulivoti ni kana unenania ukaendea ingi wa kwambelelia ukite matuko miongo ile na imwe mwai wanyanya kwa muthenya wa keli kiatianio hitino nzama vamwe unenanya wa Raila Odinga na President William Ruto kumbana vaina utheu kugonya hitue cia vata unenanya ni mesani ino umundi nzama cia kiuvundi ngaliko cieli sinengwa kiwanza kwa mbisio thukumi. And this is a team that will be backing us up in the dialogue team. We shall be briefing them as much as we have individually briefed our teams. We now want to brief them on what our expectations as a team are to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. Ngaliko yisieli chuma keki vetie ni inatangazia memba anakuma kilangaliko kuteve senzama yulwa mitatala ila ya ile kuatiwa kulungalia unenanya uno ngaliko yole unenanya niyo itongo weni ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka na ngaliko ya serikali itongo weni muyumba wake kuyo ndongo yale ingi mbungeni Kimani Eshungwa. As far as Azimio la Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. Unena nyao uyoke vindani mvuavua na ukonyanzela utona kosa uende na kuongeleka unitino andongo yole Raila Odinga kwiyo kukomana na kutwaizia umbano na Senator wa Delaware kwa America Chris Coons Senator lo kwikwati ya kukomana na President William Ruto kwe umundi ngaliko yole yedhitwe ivingilela mausungi omone na nyao vainzi onemwe kwa meusukumisia medhuwe na kielelo cha kuete ngethi ya handshake. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. And therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins because we have now the two technical teams from both sides formally constituted. Zamaye na kumania kwa vidambe chuma kivetu na ngaliko sieli
siaiwa na kukalila wiweno no kana kuminukilia siekalo syake nthini wa ilungu hitethia samuno. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us in putting together whatever we need throughout this engagement. Vilingi wa Mauvoo kumava musio nilovi nito Benjamin Waka. Ni muvea beni na tuisonga na bene kana masa mabudhu itina wa amwema amemba mambunge nene na alama mbunge ya kaunti ya Masaku kukelia maonyungu desio yulu wa udhukumi wa governor wa kaunti wa Vinya Ndeti. Yu munene wa udhukumi kaunti ni ya Masaku Lawrence Ngovi ni wakulia ateti asu mavete siasa maondoni ma udhukumi wa kaunti na kumunenga governor mwanya udhukume wia wake. Ingi Ngovi ni wailesya kana governor wa Vinya ni wiyumbani tie kuthukuma na atongoi onde asakwe kaunti ni kieleloni cha kumuna mwenendi. Daniel Mwangala na ilivoti kwa wedea. Itina wa mamemba bambunge kwi munthani wayo wetakana vaithi tunaweananwa kwa atenda sia uthukumi kaunti ya Masaku. Yu Lawrence Ngovi nthini wa kikalo na andiki ma Mauvoo ni wale na ndito isu ndambula kana kila mwenendi wa kunie kula na kila mwenendi wa kaunti ya Masaku ena uthosio wa ukwata wia na atongo ya suma eliteitha maivwia wa niko wakimivae na kikabila. Isuchinga wasia uo andu ala onde manengetwa contract sia Masaku onde ne kalima Masaku Masaku zi andu kabila sionde zi waria sietawa Mutiso Hassan Kamene Juma kwa huo andu ala onde mwimbo mwiko manamo ko maithuko manabo kuma Masaku kana na kaji Masaku na ngava na ranenga na contract nenga na kuma department kwa ngava na ndembu aina visibility kana ndembu ene kila kionenga no departments kwa uchiwe anga bana onengane lakini nenesi kana twina mwekio kana percentage nini pyo andola mena masiro ma muthembozu ne kalima Masaku lakini ando ingi alama nengeto contract na kamba oingi ni wakulia ma MCA ondu mwana atongo yangi asakwe kweka uvuia wa niko kati wa NND keleloni cha kwikunia maleve ndambula kana ivindani ni ya uthukuma NND nundu itina wa miaka 5 kila mutongoi akietha ndaunya utalo kwa NND alama musakoye. It is high time and to address issues ila directed to them. Maima kwa kite ma MCS makwate musalo la maileta kwata membwe mena mpesa sia kuungamia isioni sio na nzela ya ilete. Lakini tipo za advantage ni kwethia maybe mondo ewe movinyani sia bandu na utinda madeneti ma MCS. Ma MCS ni mathukumitane sana governor. Na governor is welcome kuendelea na uthukuma na every MCA. Lakini ala mewa mate yani menda uthukuma na aishime wangi for their own benefits. They are ready to go. The governor is willing to work with anybody. But if you feel you are not comfortable, so be it. Yeah, so be it. If you feel you are not comfortable, so be it. That's what the governor is saying. Nobody has been locked from this place. TMP kana member of county assembly wedo ndakokeba nini wiye ma MP me kwa sema ya thocho ni governor ni maandiki ye ngava kana ne moki ngeti ni mabingiwa. No, the governor is willing to work with everybody, members of assembly, members of county assembly. Mundu uonde wina kindu kito na utethia mundu wa Masaku. The county government of Machakos is willing to partner with them for the benefit of the people of Machakos. Ni uneni ula wa kontapo ni minister muviani wa Malelu Nathaniel Nkanga ulana akiwathingilila kana waiwatenda kana kumawia va kaunti ya Masaku raiwondo vailite na vaina vatawa kunai chendito sia uvungu kwa NND nundu mea yonde ni yatiwe. Sikana matukwazu mwaka umwe udhalile kumocha gozi wadhala na nienda kuencourage atongoi mama nekana tunasa kuiwe tethukume anainji mama Saku tiku kuna siasa nyaka mithelu ni wanu magila sema Saku makaleza itani ingi etina wa binde buthu makathiu kakusembanya etina wa mataneso thukuma maendeleo ala manengetwe endo kuli atongoi mambo focus na quick development then waisio nikenda tuivika 2027 kila kiketha kikula ni 2027 ni wikite maendeleo meanata ni lelo sibona se obisiye ni zibitale sibone kiyenda wa ni ni ndoboisiana inakiwe masilanga na sindu siokosu ti aengania akabiye u ngania anange yesi to usindu isu ina musingi andiasyo
Governor wa Vinya ni weminere kuhakikisha kana development yu ni abika kila ndwani pa ward yo utemo mwenze silanga no katono ndovoi no kenzo lelu ukeza kwedi anu maitu ni mabikwa ni development na te focused kuhakikisha netu deliver kiu kila kingi Governor wa Vinya ndeti no invite all leaders na MCS maitu masa kuwa ni womba nye na mopata eba dhelu wikile na heka lande na hamere di uthukuma namo na kume binda yuko kobika yu ethi rwathu kumite na monesa no ele aratu mambeje kubua bwanwa na kululu tekwa nondwa mebangilio zo ya mesili mama endeyo alama te kuambatana na woni wa governor na indi governor wendi wake ni quicker development in line with the law na indi kila mundu ndasa kuiwe eke maendeyo uvyuka vinani kala enenthi na tongoi meki vuthugoni maende na uthingi lavata wa kwithiwa na ngwatanio kati wa tongoi onthe asakwe nikienda mwenenthi kukwata uthukumi ula wailite. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumova kauntini ya Masaku. Tuwa Mauvoo meokonia uthukumi ni kana serikali cia kaunti ukamba nini ciendeka kwikia maulanyo mailu kuendesia nambe imwe ya milati ya uthukumi ila yatiwe iende ni utongoi wa magavana avitu muno maunduni ma uiti zikayoni cia kwikithia enenthi ni matetheka amwe ma enenthi mainena chumani ki magavana onthe meithiwa maitwa cia kikalo cha vamwe kuthuima matambia ma maendeleo la mose ni county kivuthukanio cha kila choto kuya Eldoret county ya Uasin Gishu kwambia uni ni maweta ta undu wa kumacha kukosea undu uthukumi meveani imwe ititwe na itina muno maundu mauiti na uima wamwe. Kennedy Mulinge kuma Kibwezi ni wone nie na enende county ya Makueni. Governor on the miongoni na monza manthi ya Kenya mayekwatiwa kuungana na atongo wengi kuumbano wa Devolution Conference chumwani kimusini wa Eldoret County ni Uasin Gishu. Enentheani menda kitinda kinene cha unenanya uo kwithiwa nundu wa kuendewe kwa milati la ithewa ivaniwe kauntini kivuthukanio tino wa magavana kuma utongo-ini na utongo wembia kulika. Maiwatakita kiendee kuya kaunti mbingi cia ukambani kumana na kulekeleo kwa milati ya utongo mvitu muno maviane ya uiti kauntini ii. Maundu ala onthe mekitwe twasicha Kitui, twasicha Masaku na twasicha Ukamba. Ni tukuona mangavana mate utambi. Andu mama kuweni ni mathinite muno kugobika bau nundu wa masipitali uiti wenthi ambulance mundu omea aigua kutwawa balo kutwawa kuni wazietu hapa kubengilie 10 na mundu uzile muwau ni muziti yende na chau na ambulance zewane cia mana pai kuzeithia merati athekiwe ni manga maumie no tatongwana tina kana no tatha kwa kana kugine wanthi kisa na maana no kwazia ndo kwenda kwete projects yaku kana policies yaku. Mufia wa uiti kauntini ya Makueni uweta kana tomwe uende ya kukoneka kwa vanene kumana na kila inenthe kauntini ime watatokosikani wanda wa masivitali ni aingi mainenthe maiweta tamalasimika kuandike wanda wa ila mekwendeka matumia ndukani cia ndawa kumana na masivitali maingi ma serikali ma kaunti kwithwa matena ndawa. Ngavana Mutula Kilonzo alika aina njenda ila watu ita ciakula yulwa kwithia atendo ngavana lakini ndisi ni mbesa wenda ila cio ngavana kana enda nguma nundu yukukopikia buno thi masivitali kadi yesu ya universal health care yambatiwe ya byangili ni tuona ate ne cietangazwa na nende maithujwa yulwa kosa kadi yesu lakini ni munde kadi cia akili kakadi tikakane kakebutha ono ikaenda weya hiyo oine wanengilie mwe na wathi na kona bigela uitwe ukona hospitali masipitali lange mabingwa ngiwe ma dispensary motazirita mabingwa ndo mabinga azazita niki kuindawa wethi andu mabalo kwangite bau nazi weno no yene kwekala nthema na ndiye zinu ndumaye pamusala iyo ni hasara kwa akaunti itu. Enenthea maendekithia tambia metoki kuosa kuthinikia muvea ukati wa milati ya mevengi kifadhokonyo hele kwa mete kauntini ya Makueni. Serikali ya Makueni yailite kwithia kindu chambe thici chobo wa uima nundu maundu alangi makoketina ko utwendo kukulia endani batoneka umebuvu no tuka wambe kwa mbozi chobo wa sibitali we mwene wiziete ukosiche na watwika ndu kuendea wende bakiletu andu maende no thina ukethia utona kugira wambe yotula magwaza na ithe tutina thina machine ila cha dialysis wataba jage buthake bwana tiyai sociona kuko bigiyo munde na waja metuke Makueni ne kwethia yena machine isu
twendo kukulya ni mbeza cia kwa miye kwa yulu na twigwa mbeza ni cia umie kana kitite kwikala bubu bizini ukuna bwa mwa undu maluka motula na wale akumaluka ithe to kwa maluka na kula zito. Ripoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Molinga. Ni kwa kusiwa nduthi na nguzanisio musi umwe kisioni cha muliloni Kavingoni ni hata kauntini ya Masako kumana na nguzanisio cia ukui wa kithangathi bewetwa ase ima musi u tamethetwe maitho cia kithangathi undu ula ciana cio ciuleana naguo umwe wa ciana ula muku aiweta musi wake tawe muisioni wa kuvaluka kumana na yima yila yenzekete vakuve na kwake hoingi aiweta ta muisio kwa ciana ciake cia uku monini. Beni Musau ni wafika musini u na kuosea nguzanisio na tumbanisya ilivoti. Nguzanisio cia ukui wa kithangathi cia kusiwa musini umwe utuini wa muliloni Kivingoni ndalani yata katikati wa aciai na anae vala mwanae umwe ukuleana na wenzi wa kithangathi vakuve na musi kwake aiweta undu utamuisio kwi ciana ciake kumana na imaila yenzekete nundu andwa nona ba mathenge mokite nyumbani mamba nangie nyumba na umea matabwa au umea ala imwana ile cikwenza ciatabwa wiyo yuka yenza yunga na baithamuka tiwo na jubo ko nundu ndiale kwa nangwa muzi ndiye ndaketheka lakini nenda nzobewe okala ni akwa wambe ena mwenezo kuwe monzanyi na nina zukuwa monza nikalite bale kale nikazomba nikaokomye kaneki na zino niende nozongete oni bangite na yuma ikambo mwewe umuzi nigwe ngotetea nyiba ikindu kengi atabatali na ndika tetea kitheka jao sei na sei makwa nipata namo ane mendete pio kweli Asia mangeto tabalane tu asia mubabo anaimu ule na muboja yukabo asia kila mande biene kieja de madere ano nyene diba tabye ni diba mwana wanu na mimi bombo na ka bombo daba zozo meduayo na ndo mangeto tabala bututo notetheka ni mumango ndo mugwi silikale zoselele nyindino ndo ciana cia musio cio mutola mote monini wa Kivu ni kuondo wa kwitikelia ukui wa kithangathi kisioni ki iweta tawithitwe engwatanio na acia yaya ni kana kuthosia kithangathi akilija na mukolya ambia ni nukunenge tikiti wa ikwandiyo chalia ni wa ndabiseu ambia nukunenge tikiti wa ikwandiyo na ndina mbeza nane wasilingi mana 5 na kwata nziai anewe mana 5 na yunda tikebe balua sami wete wa kuma bisine kwa chalia mwithe mwezeu tito ni chalia aya mugini baya chalia ni wa maniyo ya mbeza wa witeketaka ki chalia ni wa witeketaka ki tukezei undo mwana kidiketa bumaka mwezo ni wa uite no mutaja uite ai ndunge uite kwa na ndabizi ambio mundu mehambeza bayanza ambeyo andabizi na zambia chalia wani wa mutumia mwasinga likoyome weta tamethito maitho cia kithangathi ki meyimwe cianae mwana kwa na mbesa undula mwanae ukukaia Mweza nizakindu aje wewe unatoi kila mundu ina nulio ndiba ngane wewe ngana wewe saminda iza boma saminda iza mbesa monini wa Kivu ndalani Josephat Sila inene na Vilingi wa Mauvoo wa kaia na kuvyai anethekande toithi aiweta tawaungamise ukui wa kithangathi kisioni ki ya muthanga ukua kwa mundu wetu andibe tuwa muliloni muthanga ucio ati ni watie mathina na maniena ndiye nanga pe muthanga na nio bani ni wiye kana nonde na ukua na pena thina nambatu ni acio muthanga ucio ndalo ukua ngina andu mamusimeka lende makwatia ni nina na si makambia ni meta ciana cionthe magamani kitheka na thai muthanga ukua maigua kola pate kwa mwana na nondu yukia sai ai muthanga wailo ukua kuma ikote mbesa yiba ipeza nonza muthanga ona maloli mabiga kuntima na nye no ko bisine kala bisine na neza kwenuka ndana Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau
ni muvya ben twikwatikana ngusanisio isu nisiuvika muthia na indi siethinikiwa undu uvailite tuisonga nambe tuthikuya kauntini ya Kitui atandithia sokoni wa Mukonga ula wi wodini ya Mumoni mwingi ya yulu kauntini ya Kitui ni maweta kana malelu kisioni ki ni mathuku muno mailasimika kutumia mang'oi kukua mioyo be wa kilomita 300 ameasia ngali ila itonya kwisila malelu ni ano maloli oka indi ula utumite kana undu ula utumite thoa wa miyo ila matesa wambata atandithia yu ni mamienda serikali ya kaunti ya Kitui ungu wa utongi wake Governor Julius Malombe yikithia malelu ni maseuvwa nikenda utandithia wo waile Lina Musangi nilivota witu kuma isioni sia mwingi onena na kamemeka atandithia kisio kia Mukonga wodini ya Mumoni ni mwingia yulu ni maweta kana tamalasimika kutumia mang'oi kukusindu se utandithia kumana na malelu kisioni ki kwithia mateseleka ningali wala mekuelese tamatambuka miendo miasa na mang'oi kuita miyo ya utandithia ni kwithwa mabalabala twina moba ni thukuma biashara na ni nagwia ula nikite bangani wo nyene na gweyo miaka kindu 10 muthukuma indi minyela ngua ni kwa na mang'oi tukaumia mukilo la akaunti la Embu tukaumia wa kiambele na tukaumia wa ishara wo mabalabala twina mo methwa mena mathina muno tutumia mbonda ukwithia ni cia tukarimu mbesa mbingi ni kwithwa mabalabala ti mateme na mekalie ngongo mang'oi ala tutumia kulate miri na kukia mbele na twalate miri chara kundu kwina 30 kilometers twendete mau tukinangite na mau na nenzia cha nzangili cha milikaliko tundu twenda na balabala netuzilala twatema na mang'oi twatema na moko maitu twetsilai ko twendete olate miyo ko tuna mathina maingi muno wethani tuthine ng'oi kilomita 30 tulatiti miyo kia mbere na kuichara twina mathina maingi muno atui mamoto cia boda boda na moni mailisa kanata methito na ivinda yomo kwisila malelu ni vala moto cio ivikia kuthuka kwa mituki kumana na nzia kuthuka ovamana wodi kwithwa ya sima mbingi kundu kono kwito kwithina muno alelu kwithima mbingi ona muno na ngale yake itumia muta maingi akuthio bandu bakuve kila tukula jene serikali ya county na wamona national government matuteleje makwata ni guoko matuteleje nikienda ile imali tu bijalelo obwiji no tutunga mbani kwitha no mande ene nto mari kwestea otini cho mande ko tuzo bijalelo matu emia na madinga matu kietu alabati na twindu tungi ko tuloze ni tulatu tono zo butamengero na ndrip tu ile ni matu kiagela uze nikienda ile to the nikamono nondo nyo oyu kubikobune na miaka 34 na miaka 30 ndwete motorbike kumagira na mbero motorbike 2011 na ine guaga zoma ainge ne gua na ibetije na mathina ma kuthumwa na ino natu na mamo no bindani la ngali sibika kuneza nundu akwithia ngali la yoka kunita loli na yo bika kukwithia ni atungari mwela minyo mbeza mbingi ni kwithwa hezila balabala nzogu itu ikulia county na national government matulikane kutui challenge zitu inacio matuthukume kwithia ni twakwata balabala nzeo ile tonya kutundumu kana itonyo tutethia kwizila nziani hizi cionze na kuthukuma biashara jitu koja na imwechi kuji kwenda kwambia biashara lakini ziambizia ni kwithwa balabala ni nzugu muno na imwechi itonya takwa ni mukone wa miaka 50 na ingotonya kugua minyo tondu agwate indi ziana isu ni na zitonya kugua minyo na mang'onyo tukugua na ziambizia biashara zio wo tukatemewa mabalabala na malelu matsiova kilangaliko tukona minyo twaitewe minyo ku mambiashara itwa baiteka na langi mambo ndambona ima baiteka na lamena ngali na ima baiteka withia ndo musio muno ni mongela kueta kana kilomita 300 ila siutema wa kila wodi ni ndini wa mwaka wa serikali muthelu taita nevika kundu kwingi wodi ni mokule serikali ungua muvea wa malelu ikithe kana kilomita cia malelu ile ikavikia kutemwa ni siongelangwa no kenda kwa ilangi ukui kila ni oto ni wito kana wendu wito andu azuma kaundi kana mbamona nacha no government makwa na guoko ni zimeno toni no matuto bijelelo no ke ntwatereka ta twajita mumone yonze ituguo kula kunengo 30 km jungira ndwane matingo ano manini mbati mumone nene takugutu mukonga twanengo 30 km twangira ndwa ona wethe italibando tutuve kuokwitu ni kwithwa 30 km izu jibika kuokwitu na tweso siona siwe ya nakune ithira naku ogo tukulia Gavana Malombe atulilikane kuokwitu mumone
umukonga location atulikane muno na withe ni twakwata mabalabala kana 30 kilometers withe twaichatubikia kugito tutemeo malelo ni kwithwa ni mathukie drift ni ciambite lakini tukalabati mbato tuona mathina ngali no ciona mathina muno kwisila kunze yani isu enenze ani mongela kuwetsa kana kumana na kwithwa malelo amateselika kisioni kie takithito kitito muno kimaendeleo mukule governor wa county Agiles makao malombe avikie kuikitha kana malelo ni masovu kisioni ki kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mukonga wodi ni mumone mwingia yulu county na Kitui Nelina Mosangi. Ni muvya muno lina na twikwatikana kiyo cha yenende ma mukonga na muno asu atandithia ni kikwiwika ni serikali ya kaunti ya Kitui na kilomita isu miongo 3 sio wero sio tema malelo ivikenga lekoni isu wa maiweta kana balabala timu sio balabala kwa la mutesi ni lelo na indi twende tothi umoni o mukuvi angusio kete na mauvombe ange na indi okwa mituki ndo soma amwe mama otumani menyu ve mundu kwetwa John Mailo kweselangale kwa YouTube asia andu asu maseuve wenzia na niguo maseuve wenzia na ke Javas Junior ngale kwa ya Facebook asia ni na muikio kana Kalonzo na Ishungwa nime utuete usungi o Mwailu ngai ni edho na mo nundu ndi ino ye moko ni mo na indi osue asia ulonena nyewa bipartisan asia ena mwikio kana Mheshimiwa Kalonzo musio kana Mheshimiwa Ishungwa imeotongwesia unena nyosu no yuma usia umusio nake o weather kifaru asia endeni tusongete mugusila online gulu engaliko sia Uganda kuya ndi motoi ende kwa oyitu ambo semba uthiumone nengosiokethia na mauvombe yange mevo mauvombe okwenye kisomo. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia nisia obosiana siena udhu mwene waku nituitama ukibadhukanio ta typhoid ndetema amiba mbio ulcers kwa lune malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kukosa bidha wa kiume mauma kikonde asma mauma mitambo fibroids sukali na maua koma na ndakitali kila muthenya wathanthatu wa matuko 12 tuilobi mulolongo kuthengeana na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow wa kwambililia matuko 18 tuikibwezi kuthengeana na Tumaini Clinic kwa Chula wa keli matuko 15 tuikathonzweni Windishe Kasiti na Wangomeni Hotel duka namba 3 wa katatu matuko 16 tuimatiliko kwa Steve Kinguti Chambio Inn matanisioni machangwa si na Kilili wa kana matuko 17 tu Emali kiwanzani cha bus duka namba 37 itina wanaekana booking office wakatano matuko 18 tu wote katikati watazama Agrovet na Cecil Hotel ulikiloni wa Marikiti ngaleko ya Mboka na wathandatu matuko 19 tu ikambu itina wakanzi supermarket kungethanisia na Kanani Hotel tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti kenda noti Rafiki Habo Clinic we treat God heals. Sa inya sia wiyo itile ndataka yemwe kalivo niyo nde na kumanyidia kwesela Vilingini wa Mauvoo ligana saa inya kamondele niwo ithau ya Manchester United na Wolves kwambia ende tusonga mbele na Mauvoo kati wa amanyiwa miongo kenda na ana na ala wanaongamiwa masomo mo ma sekondari ni serikali ya kaunti ya Makueni miongo nyanya na umwe ni mana kwatie ebuso ya kulika imanisioni nene sia serikali uombolwa ni monini wa gavana kaunti ni Mwandu Lucy Molili na ula ainena na amanyiwa miongo nyanya na umwe ni waikithia
kana serikali ya kaunti ni kuendesha mubango wa kuungamia masomo ma amanyiwa kale mchalo wa mutunga ni wavika chathiniki na tumbanisia ilivoti kwa grade ya ayo nje na ninetiwe University ya Nairobi langu nisomea Bachelor of Pharmacy kwa vya mwaka wa September. Omunde trainer flagging off ya beneficiaries Smart County na tuweza na mentorship program bado ila tuweza watu idhudhua kwethwa na metwela ya ile twathiko ya nundu tuweza tuwakilisha county tuwa Makueni. Ni amwe maamwika alama unikie ni utethio wa kusomethio mana ni serikali wa kaunti ya Makueni kwisila muvango yo mwana ungua muvea wa kisomo na vala maambisio kwa utethio ukuma kilasi cha mbe mwaka wa 2019 kuka kufikia kuma kilasi cha kana form 4 mwaka usio na vitukie mbe wa milioni 200 siatumikie kuungamia kisomo cha manigwa 998 kati wa mo 8 na umwene makwati yana ya kulika imanisioni cia yulu na ula wethane wona nyumusio wa vata wa muvango wa kisomo wa kaunti ya Makueni. Na ni program tukwatiye muno as a county tuungamiwe ni His Excellency Mutula Kilonzo Jr. No tata kwasya kana kwikia kithito ciana hii si tutwaile cia tusiatie to make sure kana ni cietha si performance in the university take my school fees we worker but to make it our personal initiative wese kwithia nitwa matia nitwa mata na nitwakomana namo mavinda kwa mavinda. Mwandulo Simuleli munini wa gavana wa kaunti ya Makueni nthini wa ombano ulama atwaisia na ciana ii mukawani umwe va musini wa wote ni wathuthia muika yulu wa kutumia mwana wa kulika imanisione cia yulu kwa kwiyendesya kiumani indeti kutumia vuso yeya uthasio kwika maundu ala matona kwa matongwesia wanangikoni ni manaendie masoma twina bakubi anafunzi ana amwe umwe wa mweni skulu beangi mana kwa titendi kwa kati wandu ala maendete form 1 mea bitu kwa ukila ngwenda kwatia ni county mubango wa kutethesia family zilandia nukuendea nitukuendea kumatethesia ila tukwitha twinengane scholarship cia county kwa umundi ni kutabia wanafunzi ya Maithhi University mama nizimena freedom yonde lakini mena freedom by university maka utilize freedom is responsibly mama ne madi kusoma kwa kulika university sio mwisho wa maisha hiyo sasa hata ndio mwanzo. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni. Tuyuma bara tuthikiswani minista wa Malelo ukui Kipchumba Murkomen ne wavingwa kreni inya cia kumia na kuvakia mio meli ni nthini wa kisikio cha meli cha Mombasa kreni inya sithi wana utonyi wa gukua makonteina miongo ile na imwe undu ula minista uwa weta kananu kwa ile na kuokilia uthukumi kisikio ni cha Mombasa. Angelina Mose na ilivoti kwa wethiana. Kreni inya ciambisia uthukumi muthenyani wa umuthi cithwe yongelwa kreni ingi na ila cithwitwo ivakia na kumia mio nthini wa maili kwa kilungu cha miaka 19. The arrival follows the decommissioning of the previous equipment which dutifully served the port for the past 19 years. This transition stands as a tangible testament to our adherence to the KPA equipment replacement policy, an embodiment of our dedication to efficiency and modernization. One of the most striking advancements these cranes bring is the domain of speed. As the heartbeat of efficiency, these new cranes boast of remarkable hoisting speed of 80 meters per minute, effortlessly lifting a maximum of 65 tons in twin lift motion. This achievement outpaces the capabilities of the predecessors, which held their hoisting speed of 70 meters per minute. Kreni isi thiwa na utonyo wa kukua makonteina ma mio miongo ili na imwe vala ilangu thito ikua makonteina 18. Minister Murkomen na iweta kana ene nzia imwe akukide na kukala ata ukiwa mio nthini wa port ya Mombasa. The equipment has a capacity of handling bigger vessels of 21 containers across compared to the previous one, which could only handle 18 containers across. As we marvel at these statistics, we also embrace the symbolism they carry. The acceleration of speed is a reflection of our pursuit of excellence, on our unwavering commitment to minimizing downtime, and of our dedication to serving
the needs of global trade with precision. Mwambio wa mwaka Muvea wa Kenya Ports Authority ndwatho yikreni ingi itano cia kimanza cha bilioni 3.5 mwanza na ila siesi ya port ya Mombasa na port ya Lamu. Minister aiwetakana mituki port ya Lamu ne kukwata kreni ingi cia muthemba itatu undu ula uvikia kukilia port isu. In the chronicles of our progress, we recall that last year the authority received yet another brand new set of STS. These impressive cranes found their home at a newly completed Part 22, where they have been operational ever since. The fruit of this strategic investment is evident as the Port of Mombasa currently boasts of a contingent of 16 STSs, 25 reach stackers with more anticipated and a fleet of 27 empty containers handlers poised for procurement. Additionally, the Port of Lamu is set to welcome 3 ship-to-shore gantry cranes, further solidifying our commitment to modernization and capacity expansion. Wanauye voitino wa serikali ya Kenya kwanza kutungi ongamiwa port va Mombasa yu ukuiwa miyo ni uongelekete kwa kilungu cha 3.3 yuluwa iyana. Minister wa malelu na ukuye thingilila kana kwa kilungu cha meithanzatu yuni mandikithiti wongelekuwa miyo vala mwaka utani milioni 18 katono thanzatu siongelekete kuma tani milioni 17 katono inyanyanya mwaka ni muvetu wangilili na miongweli na ile. In the first half of 2023, the Port of Mombasa saw remarkable growth. Cargo handling surged from 17.48 million tons handling in 2022 to an impressive 18.06 million tons this year, marking a robust 3.3% increase. Container traffic shared a similar narrative, rising from 722,063 TEUs to 783,125 TEUs, signifying an impressive growth of 85%. These numbers reflect our strategic dedication, paving the way for promising growth. Minister uwe mwamba na muungami munene wa port Captain William Ruto na mwene kivilo wa bodi ya KPA Benjamin Tayari ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Ni Muvea Anji. Minister Muvea ni wa utalii sithio na nyamo cia itheka mwandu Penina Amalonza ni wathingirira kana uthukumi Muvea ni wake ni mulungalu na ndini wa mwaka umwe ukite kila sekta Muvea ni ni kukusia mawaliuku maingi makwailia uthukumi mwandu. Malonza ainena itina wa kuungamia chathi cha kwikia sahi kandalasi cia uthukumi mwaka ni wa serikali wa 2023 2024 cia mobisa Muvea ni wawetakana no nginya viti ila President William Ruto wikite kwa ile ukwati wa nthi yonekane maofisani onthe alame uthukuma Muvea ni wa utalii. On behalf of the signed performance, but also good afternoon again. The signing of performance contracts signifies our unwavering commitment to realization of our vision. Our objectives for the upcoming financial year are ambiguous but achievable. We aim to bolster tourism contribution to our economy and enhance wildlife conservation efforts and preserve our cultural heritage for future generations. To do this, collaboration is key. We must work hand in hand with our stakeholders, our local communities, our sister ministries, as well as international partners to ensure a holistic approach that embraces the principles of sustainability. As we embark on this journey, let us keep in mind that each contract signed today is a pledge to the people of Kenya and to our President of this nation, a pledge to uphold the highest standards of accountability, transparency, and dedication. Let us remember also that our actions today shape the Kenya of tomorrow that we want, a Kenya that thrives, a Kenya that cherishes its natural wonders, and a Kenya that stands tall on the global stage.
Mauvoo ma cheva ni kana kamwana ka ukuu wa miaka 16 masani ma muthenya umunthe ni gacobokie silangani wa Savano sengani ni kuya matungulu kauntini ya Masaku kavindani kala kaende na utuvia na anyanyae masani asu ma muthenyani kuyanana na alama kuhusi yikiko kiu ni kana vei nguthu ya imwana ila siende utuvia silangani usu na kwa vati nthuku kamwana ka kasomoka thini wa silanga usu na indi enende ni makulia betwe na nthambe isie na utuika wa kumya mi kiwuni mwendo wasa na nakeni twi bandu twi kiboyo o musye kwa maitu mo kwiwa na ini ne wa andu mauganitie mbu no sio nini na umaluka numba ndio sasimu ela na umala ne wa malonza na umala na nasemba na kulia ni chao chethewa na ula wambe na komana nake ni kamwana keitwa Kioko ni cousin wa kamwana kalaka wetu kewetu kalika basilanga na ende kangele siondu kwethiwa kambia ni meuthambia na metata uthambia na nana emai silanga muingo yongi na ende koke ute na yula kona mayai ya koke ute wethi aika yakaona cousin wake na alange mai amathi muingo ko ukasemba kalika kigune kana katate umutangia na yula kathika alika katata ukusia kambia katata ukusia kegwa mwesu waitaba muno nako kambia lumandakani ko uko kaumana kasemba ko kaunda bya kambia weta ko yanyinya umete wa kamwana kalaka botakegwa iko bikia yu ne asia ba inamba ukwatika no the wa ke banondo ka inamba utresi wa balaka dikile inatoyeki yake ukwatikana nikanasia imatho mwe na utoi gombe ni tala ina kwa report kanave kamwana kali kasilanga ni wa kwa Savano basengani kaitube silanga webona netoka bone na OCS na timu ya DCI yenda tukaomana maundu kali kanga leo kailite mwendo wa saa 8 kaituba kana tonge ina kali kaka ya makuma iko teams sio bati na divers kuma Machakos County government na ana kwa alama sio tu ya leo basilanga maikamanda ina tio tiende efforts o kama sio ka retrieve no siende ina nenda umya warning kanao mi kanao tena otao kwasi ndo skulu ni wengi wa masobe siana maneno na siana maitabika nako na kuisi witu ikene basilanga kanao makware ko yakatine manene asiana sio masiasi karata utengea masilanga ndo masilanga imana kukuiwe na imaliku na mena ki na indi ni ngethi cia ukiagisyo kwa musi wa mwanake usu na twisongana mbene kana munene wa maminista Musalia Mudavadi ni waweta kana uvinduku wa nzeve ni weta ukono munene na vevata enende makakwatiania na serikali kukita uvinduku wa nzeve ainene ya kauntini ya Narok. Mudavadi ni wailesia kana ni wailu kwa ilia na kusuvia mawithi ululuko tanzia imwe ya kukita uvinduku wa nzeve. Today, more than ever, the government of Kenya is transforming the way it manages its water services and delivers water and sanitation services to its citizens. Urgent action is needed to overcome this global crisis of climate change. The phenomena is affecting all countries around the world, socially, economically, and environmentally, and Kenya is not spared. This year's clarion call, combating climate change crisis through sports, as brought out by our minister, is spot on. Together, in support with the President, we should be able to really champion the need to save our globe through the climate change initiatives, as has been stated before. You may have seen that this climate change is creating all sorts of things. Right now, if you are a follower of news, you will notice that in Hawaii, because of climate change, wildfires, just from nowhere, have completely destroyed a city. Wildfires.
because of the climate change that is taking place. We have seen flooding where we should never have seen flooding. Cities like Beijing have been flooded. We are seeing areas where they're experiencing things that they have never experienced before. Even here, we don't know what is happening, but you can see lake waters are rising. And these are all issues that are beginning to converge. And if we are not careful as human beings and we start reversing the challenges, we could be caught up in a very, very serious situation very soon. Vauni votu vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo muvya mwanya kondo wa kutambanya na kwa nginyatwa vika muthia na umalete nyandosoma utumani umwe muthia ni Ben Master ya ERASTUS twivamwe ni Ben ka macha Mauvoo asubanke tangathi meka lulwende onde makulyo nondo no mesi ula othawasia kithangathi na indi nilangewa ya Ben Musau kumangale kosia kuya yata kisukioni ni kauntini ya Masako na indi ndiumala ni kana movela wa EPL ni wandeye game ya Manchester United na Wolves kwa oyuni bathei ndatekania 17 mainamba uvinga na lilikana imana sia Manchester United si musi Old Trafford ni ERASTUS kitoko NZOMO na atethiwa niwe teresia mwene kwa lula Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tiwa ni sana kiwiyo cha kwaila.